Besicele ubaba honorable MP wethu deputy minister ukuthi hand over official angithi ngiyacela ngapha baba MP Asishayeleni izandla Ngikelani babe ngapha abadala sondelaneni ngapha Angijayele lokusika kakhulu sicela ukudemonstrate nje okukodwa kwakhona kumbe okuyase kube ngokwakho ngiyabonga uza demonstrate umakanika lapho futhi engizanye kulokunye osokutshithi ngiyabonga council chairman ukuthi ubonile lona ngikubonga lama councillors akho nama le CEO le executive yakhe elisebenze gadalana ukuthi lezi inyawo ezilule sesithe saba lazo ezenza ukuba nama councillors asebenze lula ezindaweni ukufinyelela ama-corners wonke ama-wards. Siyazi ukuthi lokhu kuzancedisa kakhulu i-service delivery ngoba iqiniso vele kunzima ukuthi uhambe ngenyawo ucela ebantwini ukuthi bekuthathe bekuselelane kodwa ngalokho inyawo lezi ezilula kanje so kuyabalula kakhulu even ikakhulu kuma-councillors e-women squatter imagine sesuka lapha kuward 12 umabhena bele uhlelo lukhona kuward 18 khona kusuka balula chaye siyakhona asizijayeleni izandla sinomsebenzi omuhle kanjalo senza nje ngenze khona elithe ngikwenze nje yolo Genesis yiwango okay siyabonga umsebenzi omhle kakhulu kangaka nanga amakhiye oyenawo Ngaya udumi so ngizawugada empilo itengi lokhu ngiyakuthi ngiyakugada lokhu akumthathe ugada demonstrate bengamlelo kakhuluma nansi stand MP Bakithi asijayeleni izandla sonke ukhansila kadobhele lapha dobhela lapho noma ikuphi noma thobo sokombili ngiyakhweza kwami ngalathi akwenzele imihlobo unganyatheli